Di Phalaphala FM ya Koporasi ya Khashi. Show yela Afrika Xipembe loko vela mthixeri Cindy xikovatanganeza kha ximwe xipita xa mbekanyamushumo ya Rotiketa nengazana ndi MSP kha va chimbile na rino ubva zwino swika xitoro awara ya vutahi. Di Phalaphala FM ya Koporasi ya Khashi yela Afrika Xipembe loko vela mthixeri Cindy xikovatanganeza kha ximwe xipita xa mbekanyamushumo ya Rotiketa nengazana ndi MSP ndi xi karhi chimbile roto ubva zwino swika xitoro awara ya vutahi. Namusi ri kanda nga mulenzhe ri khou vha ḓisela ino mbekanyamushumo ubva fhano ḓoroboni ya Thohoyandou Thavhani Mall Spa hune ra khou vha ḓisela heyi mbekanyamushumo ya tshipentshela ine yo tou lavhelesana na dikita ḽihulwanesa ḽine namusi hu no tou sala maḓuvha mavhili fhedzi. Zwino riṋe ro ḓa kha vho no vha humbudza uri thikhithi we ngauri heḽi bepha ḽa hoyunoni ṅwaha muswa ndi bepha ḽine ḽa vha uri na ṅwaha ḽo kanda nga muṅwe mulenzhe. Zwino ro vhona uri zwo tea uri ri dzule fhasi ri lavhelesevho zwiṅwe zwa zwithu zwiswa zwine heḽi bepha ḽo ri ḓisela zwone. Namusi ndo dzula na vhayeni vhanga vhane vha khou tshimbidza kha heḽi fhungo ḽine nda khou ḽi amba. Vha songo hangwa ri live kha Facebook na kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe DSTV RBK 811 kana vha ri doba kha www.phalaphalafm.co.za. Namusi ri na ḓivhambele mbalabali ane vha muambeli wa dikita ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Ri dovha hafhu ra vha na vho Captain Ratombo vhane vha shuma fhano Spa. Ri dovha hafhu ra vha na vho Paulina u bva hangei Toyota NTT Thohoyandou. Ndi khou vha ṱanganedza kwoṱhe kha mbekanyamushumo ya Rotiketa fhedzi ndi ḓo thoma amba na ḓivha ri pfhesesa uri ngei dikitani ngauri ho no tou sala maḓuvha mavhili fhedzi zwithu zwo ima nga nḓilaḓe. Ḓivha ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rotiketa. Ndi khou livhuwa MSP na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM na vhafuni vha tikedzi vha mushumo wa Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Kha ri namba ri mbo ḓi lavhelesa uri nzudzanyo dzine dzi khou tshimbila nga nḓilaḓe namusi habe ho no tou sala maḓuvha mavhili fhedzi. Nzudzanyo dzi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa MSP. A thi athu vhona ṅwaha we zwithu zwa tshimbilesa sa hoyu nga maanḓesa ri tshi khou sedza tshifhinga tshe ra takutshedza u bva mafhungo a COVID-19. Royal Festival yo ṱanganedziwa zwavhuḓi nga vhathetshelesi vha Phalaphala na vhafuni vha tikedzi vhayo nga maanḓesa ngauri arali a tshi humbula kana a tshi lavhelesa dikita heḽi kana mushumo hoyu u ḓo zwi humbula uri ri tou ḓiṋetshedzela ri ita zwoṱhe ṅwaha muṅwe na muṅwe ri lwela uri zwi vhe zwi zwa khwine kha ṅwaha wo fhiraho. Zwino hoyu ṅwaha ro vha ro dzhia maanḓa oṱhe ro vha ro koka maanḓa ri tshi ri arali face kha ri tambe face kana Ni tshi bva mafhungo o koka maanḓa kha ri ḓo lavhelesa zwiṅwe zwa zwithu zwiswa zwine vhe wo no zwi ḓivhadza kha heḽi dikita hoyunoni ṅwaha ngauri vheiwe ṅwaha muṅwe na muṅwe ni dzula ni khou ri tshuwisa. ya ri dzula ri tshi khou ṱoḓa uri ri ḓe na zwithu zwiswa sa zwe nda amba. Standard tsha Royal a tshi tsi to gonya ri ṱoḓa u vha ri tshi khou gonya ṅwaha nga ṅwaha fhedzi na ṅwaha ro vhona uri ri takutshedze nga nḓila ine ra ri sathu vhuya ra ḓa ngayo. Ndi ngazwo namusi vhathu vha tshi ḓo vhona hu na vhathu vha no khou bva kha dziṅwe dzikhamphani hafha namusi ngauri ra ri tshi khou lwela uri ri ite zwine a zwi athu itiwa kana ri ite zwine a zwi athu vhonwa zwine muthu na ene a nnḓa ngeo ḓo ri a tshi sedza ri ya hafha fhethu hu khou shumiwa mara zwihulwanesa ra ri tshi khou ṱoḓa uri ṱhamusi ri livhuwe thikhedzo ye ra ḓo i fhiwa nga vhathetshelesi na vhafuni vha tikedzi vha mushumo hoyu miṅwaha yoṱhe heyi ya fumi ro vhona vha tshi khou ri tika ra vhona zwo fanela uri muthihi wa mashudu a ṱuwe nga goloi. Ndi Sharon Ravele mulanga mbekanyamushumo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM ndi kale i na vhushaka havhuḓi nga maanḓa na vhadzudzanyi vha Royal Heritage. Kha ṅwaha uno wa 2025 ri khou dzhena kha ṅwaha wa 11. Ndi ngani uvho vhushaka hu swika hune ha khwaṱha swika hafho hune ra vha hone ndi ngauri Phalaphala FM na vhadzudzanyi vha Royal Heritage ri na bono ḽithihi. Bono ḽine ra vha naḽo ndi ḽa uri ri fhaṱe lushaka. Kha heḽi bepha hu na u huliswa
na u maanḓafhadza vhoramabindu. Kha heḽi dikita hu na mafhungo a u maanḓafhadza vhoramuzika, vhathu vhane vha vha kha nḓowetshumo ya vhutsila na mvelele. Vhaimbi na vhasiki vha swika hune vha maanḓafhadzea kha heḽi dikita. Nṋe ndi khou tenda uri zwa vhukuma hu na zwivhuya zwinzhi zwine vhadzulapo vha vhembe khathihi na vha Afrika Tshipembe vha vha na mbuyelo nga kha heḽi dikita. Ndi ngazwo vhushaka hovhunoni vhu khou kona u ya phanḓa. Nduri ine ra khou amba mutshilisi wa Phalaphala FM arali vha tshi khou thetshelesa kha radio kha vha ṱavhanye vha ambe na muṅwe muthu ane a vha tsini havho vha ri mbuleleni afho kha founu vha ri vhone live ngauri musi ro dzula fhasi pa i nga murahu ha vhayeni vhashu ndi goloi yavhuḓi nga maanḓesa. Heyi goloi yo naka nga maanḓesa ndi tshini tsho itaho uri vhe ni dzhie tsheo uri ni to nanga heneyi goloi? Tsho itaho uri to nanga heyi goloi ndi vhukonani hashu na vha NTT Toyota Thohoyandou. Ro dzula navho ra vhona zwo fanela uri havha muṱangano we ra ḓo vha navho na vhone vha ya ṱhonifha hoyu mushumo, vha ya funa hoyu mushumo, vha vha tshi khou ḓi u vhona vha kale, u bva kale vha vha khou lavhelesa vha tshi ri vha ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha hezwi zwithu. Zwino ra ri tshi dzula ra kona u wana zwi tshi khou konadzea, ro ṱanganya zwanḓa vhuvhili hashu. Boardroomuni yeneyo ye ra dzula khayo ha vho dzhiwa tsheo ya uri kha ri livhuwe vhathetshelesi vha Phalaphala na vhafuni vhatikedzi vha mushumo wa Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Vha spavo na vhone vha ri a ri sali, ri hone Mbalavhali na hune he goloi ya ḓo dzula hone yo no rengiwa, yo no brendiwa kana yo no ṋetshedziwa ndi hanefha Spar tsha Thavhani Mall. Ndi ngazwo na musi vha tshi khou vhona ri hapa na launch vha ri ḓani ngeno Spar ni ite ngeno na launch vha ri ḓani khoroni dzashu ro ni vulela magete. Mutshilisi wa Phalaphala FM nga ngoho ri vha fhurira vhana Popolina vhane vha bva NTT Toyota Thohoyandou. Ndi Popolina khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓi. Ndi madekwana mahashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Kha ri ḓo thoma nga u lavhelesa uri vha tshi khou tama u swikelela zwifhio ngo vha na vhushaka na dikita heḽi ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival? Oh, okay. Rine sa NTT Toyota ya Thohoyandou ro vhona zwi zwa ndeme uri ri vhe ri tshi khou ṱangana haningei boardroom as muambo o thoma o amba zwone uri ro dzula fhasi ra vhona zwi zwa ndeme uri ri vhe ri tshi khou ṱangana uri ri vhe tshi khou ṋetshedza heyi goloi and all those things. Rine sa NTT because vhathu vhanzhi a vha zwi ḓivha kha Thohoyandou uri hu na Toyota, so major point ya vho rine ndi ya uri ri vhe ri tshi khou ḓivhonadza kha vhathu vha ri heḽi shango uri ri hone ende kha dzi local businesses ri hone u support na havhaḽa vhathu vha fhano Venḓa ri hone uri ri ṱangane navho ri vha support kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsho vha khou nyaga u ita tshone. Ndi dzifhio ndavhelelo dzavho musi goloi heyi yo no winiwa nga muthu ane a ḓo vha o i wina? Kha heinoni goloi tshithu tshihulwane ndi tsha uri houḽa u ḓo vha o wina u ḓo zwi ḓivha uri yo bva gai ende i khou sevisiwa gai. NTT Toyota ya gai? Ya Thohoyandou. Ende hezwi ri khou zwi livhuwa futhi kha Phalaphala yo ṱangana Royal Festival because if wa hu si na vhone hezwi zwithu zwa zwi nga si zwo itea. Na vho rine uri vha phathine na vho rine uri vha ri bvisele hanengei nnḓa uri ri vhonale, vha ri vhonadze, it was because of them. So ri khou livhuwesa nga maanḓa vhathu vha Phalaphala na Royal Festival kha heyi event ngori vho ri vhonadza kha heḽi shango ḽa Thohoyandou. Uri khamusi ri nga ḓi pfha tshipfi khamusi na vhahashi khamusi vha khou ḓi pfhi muṅwe na muṅwe khou ḓi wana vho yawevho, hayi ndi amba yo tou pfhi khou tou pfhiwavho, hayi zwa u ṋekedza muthetshelesi muṅwe na muṅwe a zwi nga si iti. So kha kha muhashi khamusi arali na u renga thikhithi muhashi ni nga ḓi ṋekedza na vho iwe na renga thikhithi ḽaṋu na isa kha heiḽa competition ni nga ḓi wanala na vho iwe khamusi na wanavho ni tshi khou wina arali dzi terms and conditions dzi tshi khou ni tendela. Mutshilisi wa Phalaphala FM ndi zwa ndeme uri vhone vha ḓivhe uri ndi mini tshine vha fanela u tshi ita uri vha ḓi wane vha tshi khou wina heyi goloi ya vhuḓi nga u rali. Zwi amba uri vhone vha songo takuwa vha thetshelese u swika ri tshi swika magumoni a ino mbekanyamushumo. Ri na vho Captain Mashudu Mutangwa Ratombo vhane vha vhori vha bva fhano Spar. A si lwo u thoma ri tshi khou vhona vhushaka mutshilisi wa Phalaphala FM vhukati ha dikita ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival na vha Spar. Zwino ri tamo ḓivha uri ndi tshini tshi no ita uri vha ise phanḓa na u vhuya shambu dzula fhethu hu khou shumea?
okay ten ri khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeta. Ndi madekwana Miss P na vhathetshelesi vha radio Phalaphala FM. Kha ri ḓo lavhelesa uri a si u thoma vhone vha tshi shuma na heḽi digita lwendo lwavho lwo vha nga nḓila ḓe tou bva tshe vha tou thoma vha tshipiḓa tsha heḽi bepha ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Arali vha tshi khou zwi humbula zwavhuḓi muhashi na vhathetshelesi launch ya ṅwaha wo fhelaho na yone ro itela spa hangei Thohoyandou. Zwo vha zwiṅwe zwa zwithu zwe zwa vha zwi sathu vhuya zwa vuwa zwo itea kha centre kana kha iṅwe ya dzi ḓorobo dzine dza vha hone tsini hafha. Rari ri tshi vhona nga nḓila yawe houḽa mushumo wa tshimbila ngawo, riṋe ri tshi zwi ḓivha uri ri vhathu vhane ra tshilela kana ra shumela u takadza dzi customer dza vho riṋe, ra kona u zwi vhona uri customer dza vho riṋe zwine dza funa zwone ndi zwifhio. Ra kona u zwi ḓivha uri bupo heḽi ḽa Royal a si ḽine u ramabindu kana wo vhea bindu kha ḓorobo ngafha ya Thohoyandou ha vha hu na bepha ḽo tou raliho wa nyaga u sala nga nnḓa. Ende arali vha kona u zwi vhona kha ṅwaha hoyu we ra zwi ita zwino vho Miss P sa zwe vho Mbalavhali vha zwi ambisa zwone, ro vhuya nga muṅwe mulenzhe hune a zwi thu vhuya zwa itea, thi thu zwi pfha zwi tshi khou ambelwa huṅwe fhethu uri zwo itea hone. Zwino riṋe sa spa ri pfha ri tshi ḓihudza nga Royal Garden ro ṱangana be na Phalaphala na Royal Festival ro ṱangana na Phalaphala, ri wana u mushumo wavhuḓi nga maanḓa une customer dza vho riṋe dzi ri dzhiela nṱha nga musi ri tshi khou shumisana ro rali. Kha ḓo lavhelesa vhundeme khathihi na muhumbulo muhulwane wo ri vha vhe tshipiḓa tsha heḽi bepha ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival na hoyu ṅwaha nga maanḓesa khou lavhelesa hoyu ṅwaha wa 2025. Ro vha ro sedzesa zwithu zwinzhi Miss P, vha zwi humbula uri riṋe ri dovha hafhu ra vha ro ḓiṋetshedzela uri thikhithi dza heḽi bepha ri ḓo vha ri tshi khou dzi rengisa. Riṋe sa vhoramabindu ri vha ri tshi zwi ḓivha uri u vhuya ra vha ro fara tshipiḓa tshingafho kha shango kana kha area yo tou raliho, ri vha ri khou dovha ra humbudza base customer uri hune vha tea u renga thikhithi vha dovha vha tshi khou renga hone hu vha hu gai. Ende riṋe ri wana zwi na mbuyelo kha side dzoṱhe, kha vhoriṋe na kha vhuṱama kana vhukwamani na vhune ra vha naho na Phalaphala FM na Royal. Ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa hezwo Miss P. Ngauri vhona ndo vha amba nga fhungo ḽa thikhithi kha ri ḓo lavhelesa uri dzi khou tshimbila nga nḓila ḓe ngauri thikhithi dzi khou wanala fhano. Hey Miss P, u tshi amba hezwi u rali u radioni a sokou zwi vhona nga vhuya u vhona u nga ri a u ambi ngoho. Riṋe vhathu vhashu ri dinwa nga mafhungo a mbumbumbu. Zwa zwino zwi nga si tsha tou thembisa muthu uri matshelo kana matshelo muthu ḓo ḓa dzi wana na thikhithi. Miss P dzi khou rengwa nga iṅwe nḓila ine a thi tu ṱangana nazwo, especially nga maanḓa kha hedzi vhege mbili dzo fhiraho. Thikhithi dzi khou rengwa nga nḓila ine a thi tu ṱangana nadzo, lune vhathu arali vha tshi khou wana tshifhinga a vha ḓe vha renge thikhithi. Ro dovha hafhu ra zwi ita uri kha zwi spa zwa vho riṋe zwiraru, Thavhani, Thohoyandou na Sibasa, ri vha itele dzi thini dzavho dza special dzine a vha nga ḓo ḓa vha swika vha fola ḽaini kana vha ita mutingati na vhathu vhane vha ḓa vha tshi khou renga grocery u fana na muṅwe na muṅwe. Vha tou vha na dzi thini dzavho dze ra dzi ri reservela saidini hune vhone thikhithi hadzi dzo fhela dzi tsha vha available kha founu u swikela festival tshi fhela. Vho Mbalavhali, kha ri ḓo lavhelesa maitele na zwidodombedzwa zwone zwo tea uri muthu a kone u ḓiwana a khou ḓiwinela goloi ya vhanakanaka nga u rali. Zwino hu na maga o fanelaho ane a fanela u tevheliwa kana u lavhelesiwa ri tshi khou sedza muṱaṱisano hoyu. Ri khou amba nga muṱaṱisano une u tou thoma Miss P u pfhi win a car. Hoyu muṱaṱisano vha khou ḓiselwa nga Phalaphala FM Royal Festival, SABC2, vha Spa na NTT Toyota Thohoyandou. Hoyu muṱaṱisano u khou dzhenelelwa nga vhathu vha na miṅwaha ya 18 ya nṱha. Hoyu muṱaṱisano u khou dovha wa ṱoḓa vhathu vha re na ṱhanziela ya u reila kana zwiḽa zwine vha ri drivers license nga luisimane. Hoyu muṱaṱisano uri vha dzhenelele vha khou fanela u vha vho renga thikhithi spa tshiṅwe na tshiṅwe, mara ngauri thikhithi dzashu vha khou dzi vhona dzo ita zwiḽipi nyana, vha ḓo dzhia heiḽa thikhithi yavho vha i vhulunga vha i fara u swikela mushumo u tshi vha hone. Fhedziha kha iyo thikhithi yavho kha vha i rembuluse, vha ṅwale madzina avho fhelela nga hafha nṱha, vha ṅwale ID namba yavho, vha ṅwale na nomboro
ngani ngauri ari khou ṱoḓa uri nga ḓuvha ḽa u pfufha hangei kana ḽa u ḓivhadza muwini hu vhe ho vhidzeleliwa Mphondou mathina hafhaḽa Royal Gardens ho ḓa vho Mphondou vhaṱanu. Zwino kha ri vhe ro ṅwala ID namba nga murahu ngori ID namba a dzi fani, vha dovhe vha ṅwale na nomboro dzavho dza luṱingo ngori nomboro dzavho ndi dzavho. Ende arali a no khou vha winisa kana a no khou ri tshimbidzela hoyu muṱaṱisano a ri u khou nyaga u founela nomboro hedzo dzi ri kha tshiḽipi ende founu yavho i tea u lila, vha songo mu hanedza ngauri maga aḽa o vheiwa nga riṋe ende ri na ndugelo dza u a shandukisa ri songo ḓivhadza ri tshi khou nyaga u itela uri zwi tshimbile nga ngona. Muhumbulo muhulwane ndi wa uri hezwi zwithu zwi tshimbile nga ngona nga maanḓesa ngori a ri khou ṱoḓa uri ri vhone nga January kana nga February riṋe ri siho hu vha hu tshi khou poriwa Phalaphala FM nga matombo kana hu vha hu khou poriwa Spar nga matombo kana hu vha hu khou poriwa NTT nga matombo. Ri khou ṱoḓa uri zwi vhe khagala zwi vhonale muṅwe na muṅwe a kone u dzhenelela nga nḓila yo fanelaho. Muṱaṱisano hoyu u khou vala wo takutshedza nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa Ṱhangule ri tshi launcha hangei Spar, u khou vala nga ḓuvha ḽa vhufumiraru ḽa Khubvumedzi 13 September 2025 hangei Royal Gardens ri ḓo vala nga 9 Spar tshi ḓo ri u vala muṱaṱisano wavha u sathu vala wa vhona awara mbili ngani ri khou itela uri havha vho no renga thikhithi nga mithethe ya u fhedzisela vha ri vho renga thikhithi fhano Thohoyandou vha kone u gidimela gai Royal ngori a huna muthu ano ḓo wina hei goloi a songo ḓa Royal. Mabogisi a hune vhone vha khou posa thikhithi dzavho a ḓo vho vheiwa kha general entrance kana hune vha dzhena hone ngauri VIP thikhithi a i dzheneleli hoyo muṱaṱisano. Hafho hune general ya dzhena hone u ḓo vhona mabogisi mavhili o brandiwaho sa ine goloi, ndi hafho hune vha ḓo posa hone hezwo zwiḽipi zwavho. Zwino ri khou ṱoḓa uri vho rengaho thikhithi nga mithethe yo fhedzisela vha kone u vha na tshifhinga tsho ya gai hangei Royal Gardens uri vha dzhenelele. Hu ḓo vha na u vhidzelela muwini, ndi thikhithi u ḓo to dzhena ha mvathiwa hanefhaḽa muṅwe na muṅwe a tshi khou zwi vhona ha lavhelesiwa a sedza hanefhaḽa ṱhamusi ano khou zwi ita u ḓo vha u ḓisedzela na thungo tshiḽipi tsha mashudu kana thikhithi ya mashudu ndi heyo ine ya ḓo vhidzeleliwa nga maike ho muthu u fanela u ḓa. Fhedziha ane a ḓo vhidzeleliwa a vha a siho hafho mushumoni hoyo kana kha bepha a hu ḓi muzwala hafha, a hu ḓi malume, a hu ḓi mme hafha, hu ḓa iwe muṋe wa dzhia. Arali ra vhidzela ra ri pandelani mulaudzi a vha a siho ri khou fhira ri ḓo dovha hafhu ra vhidza muṅwe. Vhathu vha vha tshi khou vhudzisa uri a vha vhono renga online ngauri khou vhidzelela Ticket Pro a zwi vhi zwa dini. Heiḽa thikhithi ya online ya Ticket Pro ya printiwa, vhone kha vha printe heiḽa thikhithi vho i printa vha i rembuluse vha ṅwale. Tsha ndemesa ndi uri thikhithi yavho vhone vha i fare vha ḓe nayo ngori ndi yone ine ya ḓo vha thusa. Ende vha nga renga thikhithi nnzhi nṋe a rina na mathada nazwo hezwo zwithu. Ni muthu muthihi ni nga renga dza 100 dzoṱhe na dzi ṅwalo uri pandelani mulaudzi na ID namba na cellphone namba. Arali ni tshi khou pfha ndi zwone zwine zwa ḓo ni ṋea tshikhala tsha u nga swika hone na wina itani zwenezwo. Hezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra ḓo vha ri tshi khou zwi lavhelesa. Fhedziha ri ḓo ya ra lavhelesa hafhaḽa kha zwileludzi zwashu zwa vhudavhidzani ri ḓo ita uri haya maga ri a bvisele nnḓa vhathu vha a vhone. Mara goloi khe i hone goloi ndi ntswa u bva dzi 1 dza Ṱhangule kana August yo paka Spar vho ri kha ri ḓo ri i paka. Vha no khou renga Spar tsha Thavhani Mall vha khou i vhona ḓuvha na ḓuvha hei goloi yo ṅwaliwa pfhi win me. A si goloi ine ya khou tou fhiwa muthu hei, ndi goloi ine muthu a khou tou wina. Tsha u fhedzisela ṱhamusi tshine nda fanela u tshi amba ndi tsha uri a huna muthu o no tendela u dzhena a muṅwe wa vhadzudzanyi kana a tshi shuma Royal kana a tshi shuma Phalaphala kana a tshi shuma NTT kana a tshi shuma Spar kana a tshi shuma SABC 2 a zwi nga shumi. Na mashaka awe Miss P a vha vhudze kha vha litshe. Mashaka anga a dzheni, mashaka a vho Ratombo a dzheni, Pauline, mashaka dzikhonani ndi khou ni lavhelesa noṱhe. Hei, kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a IT
zwi amba zwori musi ndi tshi ḓa afha ḓikiṱa ndi khou funa u ḓa ndo fara ID yanga ngauri arali muthu a tshi ḓo ṅwala dzina ṅwala na ID muthu a tshi swika haningei a ḓi amba zwori hai ndi nne uri ri kone u vha na vhuṱanzi zwi amba uri ri khou dzhaiva ro fara ID. Zwino Miss P ndi ngazwo ri tshi khou ṱoḓa dzina ra ṱoḓa ID ra ṱoḓa na nomboro na musi ID na sa ḓa nayo zwo luga mara ni nga si ṅwale ID ya muṅwe Miss P. ID ine na i ḓivha nga ṱhoho ndi ya mini muṋe ṱhamusi na dza vhana ṱhamusi na ya mukalaha waṋu na ya mukegulu mara a ri khou lavhelela zwithu zwo tou raloho fhedzi ri ḓo zwi wana ngauri goloi a ni khou i wina na ṱuwa nayo a ni khou i wina na ṱuwa nayo goloi ri kha ḓi fanela u dovha hafhu ra lavhelesa ngori ri a zwi ḓivha uri vhathu vha ya ita zwithu zwi sa ḓivhalei ri ḓo ḓivhadza uri goloi i ḓo swika hune ya ḓo ṋetshedzwa lini lwa tshiofisi fhedziha muwini ri ḓo mu vhidzelela nga ḽeḽo ḓuvha ra mu ḓivhadza nga ḽeḽo ḓuvha ende ri khou fulufhela uri ri tshi dzula fhasi na vha Spar na vha Toyota na vha Phalaphala na vha SABC 2 ri ḓo ri tshi sedza zwidodombedzwa zwa hoyu muthu ra wana zwi zwenezwo vha songo vhuya vha linga vha ita ID ya muṅwe ngauri vha tshi ḓo dzhia goloi kana vha tshi ḓo saina heiḽa goloi vha fanela u ḓa na ID yavho ḓikiṱani vha nga litshe u ḓa na ID mara vha tshi ḓo dzhia goloi vha fanela u ḓa na ID ḽiṅwe ḽe nda ndo ḽi hangwa kheḽi vha fanela u vha vha mudzulapo wa fhano Afrika Tshipembe nahone ID ya fhano Afrika Tshipembe vha fanela u vha vha nayo ngori ḓuvha ḽine vha ḓoḓa ri ḓo i ṱoḓa heyo ID uri vha kone u vha vha tshi khou swika hune vha dzhia goloi ri tshi zwi ḓivha uri goloi ri khou i fha nnyi goloi heyi yo brandiwa Miss P branding heyi ndi tou amba ndo sedza khamera ri khou i ṱoḓa i tshi vha i kha goloi ṅwaha woṱhe a no khou wina khavhe a tshi zwi ḓivha a no khou dzhenelela khavhe a tshi zwi ḓivha uri heyi goloi vha khou i wina ya vha yo brandiwa ṅwaha woṱhe ṅwaha u ḓo ri u tshi fhela ndi hone hone vha nga kwatula branding vha ita zwine vha funa nga heyo goloi mara ndo vhona uri na ḽeḽo ri ḽi ṱahise zwi amba uri zwo katela na uri a i rengisiwi muthu a tshi fhedza u i wina a i rengisiwi heyi goloi a vha nga si i rengise ndi goloi zwavhuḓi vhuḓi hoyu ṅwaha i ḓo vha i goloi yavho na vha Phalaphala na vha MTT na vha Spar na vha Royal ngauri ri khou ṱoḓa uri i vhonale na muthu o i winaho a vhonale zwi dovha hafhu zwa ri thusa na kha u ita dzi marketing dzashu na u dovha hafhu ra pambela na muwini washu zwi ḓo ri thusa nga maanḓa izwo zwithu fhedzi ṅwaha wo no fhela hayi ndi ḽa maladzi kha vha vhona uri vha itisani nga goloi yavho na uri zwi ḓi dovha zwa thusa uri kone u vhona uri yo winiwa nga zwa vhukuma ngo thi zwiṅwe zwi sokou pfa tshithu zwi khou winiwa ra si tsha vhona zwo ri zwo ya gai ndi zwone phambano ya dikiṱa ḽa ṋaṅwaha roṱhe ri vho zwi ḓivha vhathetshelesi vha Phalaphala FM na vhatikedzi vha Royal ri a zwi ḓivha zwori ṋaṅwaha lwo tou thoma dikiṱa heḽinoni ḽi tshi vha fha khonadzeo ya uri musi vha tshi renga thikhithi vha nga wina goloi ine ya ḓo fhedza i tshi tou vha yavho ndi zwiṅwe zwithu zwihulwane nga maanḓa na line up ya ṋaṅwaha ndi i fhambana na ya dziṅwe miṅwaha yoṱhe nahone i na u maanḓafhadza vhaimbi vha hayani ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa ndeme zwine zwi fhambana na miṅwe miṅwaha Opolina u khou sokou ambiwa upfhi goloi fhedzi vhaṅwe vhashu a ri khou ḓivha uri ndi goloi ḓe vhaṅwe ri khou tou i vhona vhaṅwe ri khou tou pfha kha radio fhedzi a ri khou ḓivha uri ndi goloi ḓe kha vha ḓo ri tshimbidza kha i goloi vha ri vhudza uri ndi goloi ḓe ipfhi mini ndi ya ṅufhio ndi zwifhio zwiṅwevho zwa khwine ngayo Okay, kha ri ndi vha ṱalutshedze Miss P na vhathetshelesi vha Phalaphala FM heyi goloi ipfhi Toyota Vitz. It's a 1.0 manual transmission. Hey goloi, it's a hatchback that blends with affordability and with the modern design of these youngsters, basically, and it's very, very affordable. And then the other thing that I want to mention is very efficient in fuel consumption. Ndicho ni chimwe chithu cha ndeme chine chiri vhona chi important ngori maḓuvhano fuel inga I pricing nyana, so it's very fuel efficient on consumption. Highly petrol highly petrol let's say the 100 kilometers you can only use 4.4 liters, and then in ka service plan for the next 4 years Chikombore ṅwaha muṅwe na muṅwe unga ḓi servisa is either
15,000 kilometers or ṅwaha muṅwe na muṅwe arali u songo swikisa 15,000. So it means 4 services, 15, 30, 45 until 60. I ḓo vha i tshi khou sediswa free. And then in a 3 years warranty, if anything that is manufactured with the car, trade up mistake or pause, you come to Toyota, rachifixa freely, usina any charges. So whoever that's gonna win this car, o ḓo ḓiphina nga maanḓa. And then tshiṅwe futhi tsha ndeme ndi tsha uri hezwi u tshi ya ka stoponi hei goloi i ya tsima. Not uri yo tsima u tsima, Okay. ina stop and start automatically. U tshi bereka stop sign i ya tsima, ndi zwone zwi khou ita uri i save mini fuel. So ndi goloi yavhuḓisa nga maanḓa. So vhathu kha vha dzhene mathikhethe a vha renge vha kone u wina hei goloi ngori ndi goloi yavhuḓisa. Vho Captain, zwino zwine ra ḓo zwi amba fhano mafhungo a vhathu vho no ḓa vha tshi renga dzithikhithi u lenga, ndi zwifhio zwine vha nga eletshedza zwone vhathetshelesi vhashu ngauri u tshi khou ḓo renga thikhithi u lenga hu na khonadzea dzo uri u nga ri u tshi swika wa wana tshipfi dzo fhela nga miṅwaha yo ngo fhambana nga tshenzhemo yavho, vha vhona musi vhathu vha tshi ḓo u renga thikhithi u lenga zwi tshi khakhisa ngafhi? Miss P na vhathetshelesi, I think vho no vhudzisa mbudziso yavhuḓi nga maanḓa. That's why ndo vha ndi tshi khou ḓi zwi amba no thomani hafha uri vhathu a ri litshe zwa mbumbombo zwa uri ndi ḓo ḓa lini. Vho Mbalambali vho zwi sumbedzisa hafho uri hezwi zwithu zwine ra khou zwi ita u tou bva dzi 1 dza August na goloi i henefha vhathu vha tshi khou i vhona uri zwine ra vha ri tshi khou amba zwone riṋe na vha Phalaphala na vha Toyota na vha Royal ri vha ri tshi khou amba zwone itea. Zwine zwa dovha besa riṋe kha vhoramabindu zwa ri takadza ndi zwa uri riṋe sa SPAR zwi a ḓivhea fhano Venḓa uri a ri shumi u ṱanganedza tshelede ya vharengi fhedzi, ri a dovha ra i humisela murahu sa zwine zwa khou itea zwino. Mara ndi tshi nga tou amba fhedzi ndi zwa uri vha songo ḓa vha ri bvisela khakhathi fhano shophoni vha vhona u nga riṋe u ḓo vha na huṅwe fhethu hune thikhithi ḓo dzi wana hone. Vha ri vha tshi swika hapfhi dzi sold out dzo fhela, dzi ḓo vha dzo fhela. Zwono ḓo dovha vhesa zwi ḓo vha zwa uri vhone vhane matshelo vha khou humbula u sa ḓa vha renga thikhithi, ḽiṅwe ḓuvha mudzimu wa o vha ṋea vho uri o tou vha reela nga vese uri na ṅwaha hoyu vha ṋamela. Zwino ndi khwine vha si vhuye vha nyaga u ṱuroṱa vha tshi linga zwithu ndo raloho a vha ḓe vha renge thikhithi. Sa zwine ndo sumbedzisa Miss P, ndi nga si ṋea vhathu vhuṱanzi nda ri ndo khwaṱhisedza nṋe uri matshelo dzi ḓo vha dzi hone, mara zwine nda khou amba zwone ndi zwa uri dzi tshe hone uri dzi ḓo swika ḽavhuṋa dzi ḓo swika ḽavhuṱanu. Zwi vha nga maanḓa muthu a khou litsha u rumela tshelede ya makhowane yake uri kha renge thikhithi ngori u khou ḓo vhuya o lindela u ḓo vhuya nga Friday kana u ḓo vhuya nga Saturday nga matsheloni a tshi swika riṋe ri thikhithi a huna ende arali a u sina a u tshina zwine ra ḓo ita zwone. Zwino ndi tshi tou uri customer dza vho riṋe vhathu vha vho riṋe a vha ḓe vha renge thikhithi dzi tshi khou ḓivha hone ngauri arali ndo tshimbila mashopho oṱhe ya Miss P ṋamusi ndo ya Sibasa, ndo ya Thohoyandou, ndo ḓa Thavhani, that's all swika nda tou dzhia na decision ya uri no havha vhathu a vha itelwe dzi thili dzavho dza special ngori ndo vhona line dze dza vha dzi hafha line zwi tshi sumbedza uri vhathu zwino vha vho thoma u zwi vhona uri zwi serious. Zwino ndi tshi ri vhathu vha hashu a vha ḓe thikhithi dzi tshe hone, ri vula nga 7 ra vala nga 8 thikhithi dzi tshi khou rengisiwa. Sa zwezwiḽa zwe Vho Mbalambali vha sumbedzisa zwone zwa uri nga Saturday kana nga Mugivhela shopho i ḓo vala nga 7, dzoṱhe shopho tharu dzi ḓo vala nga 7, ri tshi khou itela uri arali vhone vha vho renga thikhithi vha vhe vha tshi khou ḓivha na tshifhinga tsho ḓo ya hangei Royal hune vha ḓo swika vha ita zwezwiḽa zwe Vho Mbalambali vha sumbedzisa zwone. Zwino vhathu a vha zwi dzhie serious hezwi, goloi kheyo ine yo ṱalutshedziwa nga Vho Mmane nga hafha, ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo ṋaṅwaha ndi laki yavho vha awela milenzhe vha ṋamela goloi. Vho Paulina, ndi zwifhio zwine sa vha Toyota vha tama u ḓivhiwa ngazwo? Entity Toyota Thohoyandou muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM yo ḓa fhano Venḓa, vhaṅwe vha tshi ḓivha entity vha ḓivha dziṅwe dzi entity dza nge Lesrichard, Phalavhura, Mukopane, gai. Zwino hafha Thohoyandou ro ḓela uri ri ḓisendedze tsini na vhathu. Wa sedza hafha Limpopo ḓorobo khulwane u fhira dzoṱhe ndi Thohoyandou ende vhathu vhanzhi vha vha tshi bva fhano ende vha tshi ḓiraiva u ya Mesina, Petrofi, vho Phalavhura uri vha ya dzi sevisini. Nṋe vhathu vhanzhi ndo vha ḓivhela ndi Phalavhura, ndi nga ḓi shuma Phalavhura
entity vachidhiraivha vusiku vachida for service aPhalaborwa vachiya Chitandani vachiya Messina vachipfira nadzi-toll gate. So zvino vateteresi vaPharapara FM na vamwe vothe ri khou nyaga uri vha ḓivhe uri hafha ri khou sevisa dzigoloi, ri khou rengisa dzigoloi, ri khou rengisa na dzi parts na vhala vha dzi thekhisi vha ḓa vha tshi khou renga dzi parts vha songo Chayange kule na watambula na kuwa msitu wachia gai kule za kule za chimwe na chimwe rina automatic department rina new vehicles department shule lori aba laba kwenye kazi video entity imone video ya rengisa za ka automatic za Suzuki Hyundai zibone on site ya automatic. So Suzuki entity Toyota inazitungora automatic chikambori kukana zote zikoreni on automatic on new vehicles you want to focus on kamini automatic. So but what about FM na watetelesi na kuna wote wa ndio Toyota yameshikapano haya this is the enero seteranzina aliyaya ngona bachi kuona kusiku wakitakula bachia kule vangatifona vangadinda anekazina chamani Rikadhiva roteka mege mshimeshe rodigeda na musinga labraro hono ndo salama dhuru mabiri pezi ngodina barijene kabepa lugulwa nesa line mnetu tuwenda wana tikita linopira hilo la Phalaphala FM Royal Heritage Festival unena musi rikoda beresa zviswa zine zvavahone zvine mutichirisi wa Phalaphala FM ndigoloi ine bone vangadi wana vachikudiwinera yone zvino zvavesa zvandeme ndirubone vadhidhobhere tikiti yavo diva kadhira bereso dimini zvine zvangaita uri mutu asadiwana kuwina igoloi zvione zvo pambanawo nyana zvine nda ḓo kanda khazwo zwine zvangaita uri vhone vha si ḓivhone vha tshipiḓa tsha muṱaṱisano hoyu kana vha kone u dzhenelela mara vha si vhe tshipiḓa tsha muṅwe ane ra nga vhona u fanela uri a wine heyi goloi. Tsha u thoma arali vha 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 siho kha mushumo hoyu nda ndo no ḓi zwi amba ra vhidzelela vha 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 siho vhone hu ḓo itiwa hezwiḽa zwine nga luisimane ra ri vho disqualifyiwa. Zwiṅwe zwine zwa nga vha ita uri vha si vhe tshipiḓa kana vha si wine ndi nga murahu ha musi vho posa thikhithi i songo ṅwaliwa tshithu nga murahu hayo kana vhone vho posa vho sokou tou ṅwala madzina vha songo ṅwala ID na nomboro. Khou ṱoḓa vha tshi vha vho ṅwala nga nḓila ine riṋe ra khou amba ngayo kha vha ṅwale madzina avho o fhelela sa zwine ha vha zwone kha ID yavho, vha ṅwale na ID yavho, vha ṅwale na nomboro yavho. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga vha disqualifyisa hezwo. Ra nga ri tshi sedza ra wana ID si yavho ndi fraud hezwo zwo khakhea no fareliwa zwi a fareliwa ende heyi competition kana ho muṱaṱisano a ri khou sokou tou ita ri songo vhudzisa vhoramilayo ra ḓa ra zwi itisa hani. Ro tevhela maga oṱhe ane a fanela u tevheliwa. Zwino vha songo ita zwi sa itiwi, vha songo ṅwala ID si yavho, vha songo ṅwala madzina a si yavho, vha songo ṅwala nomboro dzi si dzavho ngori hezwo zwithu zwi ḓo vha khakhisa kana zwa ita uri vhone vha si tsha vha muwini arali vho vha vho tea u vha muwini. Arali mudzimu vho tenda uri ho vho tea hu vhone vhane vha khou tea u wina, vhone vhane zwi amba vha ḓo vha vho tou hanedza hetsho tshikhala tsha si tsha vha hone. Zwino kha vha ite zwithu nga nḓila yo fanelaho, ndi zwone zwine zwa ḓo ita uri vhone vha wane tshikhala tsha u nga wina hei goloi. ri tshi khou bvala ino nyambedzano yashu vhupondina kha ri ḓo lavhelesa uri uvhu vhushaka vhukati ha entity Toyota Thohoyandou na tikita ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival ndi vhushaka vhune ra nga vhu lavhelela kha miṅwaha ine ya khou ḓa. Miss P, kha vha ri ndi vhathetshelesi vha Phalaphala FM, I can't wait for what is to come. Okay. I think this is just the beginning. Royal Festival is one of the biggest festivals in Limpopo and around South Africa, I can say. I wouldn't want to miss. Oh, entity Toyota Thohoyandou, I must say, we wouldn't want to miss. I was listening to Captain vachikuamba vachiri matikiti akochimbira ndaamba navo
Mbarabari ndari we want to be part of this again next year and other years to come. Nga ndava ya uri hedzi goloi dzi tshi khou rengiwa hange entity Toyota Thohoyandou huna zwiṅwe na vhoriṋe ri nga itela havhaḽa vhathu vha khou renga dzi goloi tshifhinga tshi nga hetshi ra vhafha vho dzi thikhithi ra vha rengela mathikhithi whichever way uri ri kone u sapota na vhathu vha Phalaphala FM na Royal Festival because this is the biggest event and we still want to be part of it and we do nyaga u ita zwithu zwinzhi and zwihulusa u fhira hezwino. Tshine khou ntakadzisa ndi tsha uri zwi amba zwori vhone arali vha sa wina vha songo gungula vha songo ri phekha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha ri nahone ya winiwa nga nnyi na mugede ngauri vha Toyota entity Thohoyandou vha khou sumbedza zwori na miṅwaha ine ya khou ḓa ri ḓo vha vhona vha hone. Zwi amba zwori na kha miṅwaha ine ya khou ḓa ḓo vha ri khou vhona goloi dzo fhambanaho dzine dza ḓo vha dzi khou winiwa nga riṋe. Muhashi wa vhoriṋe a thi ḓivhi, I can't say and I can't promise. Hu ḓivha nnyi khamusi hu ḓo vha hu dzi Land Cruiser, hu ḓo vha hu dzi Prado, hu ḓo vha hu Starlet, hu ḓo vha hu Corolla Cross ngori the years as they go we're gonna go bigger and higher, more and more as we go by. So let them look forward for next year and other years to come. Ri ḓo vha ri tshi khou ita zwinzhi. Riṋe as entity Toyota we are striving to improve tshiṅwe na tshiṅwe ri khou tshi ita. Hezwi ro ita this year, I think we're gonna come bigger next year again. So a vha lavhelesi. Yashu ri nga si hangwe vha livhuwa sa SPA ngauri ri khou vhona vha tshi khou shuma na bepha ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓesa. Uri bva haningei kha launch ro vhona vha tshi ṋekedza zwiḽiwa vha ṋekedza vha thusa kha vho vhane vha vhori vha khou zwi ṱhoga. Hezwi zwoṱhe vha 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 tshi khou zwi ita hu si na mbadelo. Ri khou livhuwa. Ndi zwone. Miss P ndi khou pfha ndi tshi khou livhuwa nga maanḓa ro kona u vha na itshi tshifhinga na riṋe sa SPA ra konaho ri tshi zwi ḓivha uri customer dzavho riṋe nnḓa dzi a zwi ḓivha uri SPA na Phalaphala na Royal na Toyota ndi family nthihi. Nṋe ndo no amba ndo no vhudza vhathu vhanzhi zwi tou vhori zwa ṋamusi ndi khou zwi funa ngori is on record. Nṋe ro amba uri SPA hu tshe na hune tsha ya hone tshi ḓo dzula tshi tshi khou tevhelela heḽi ḓikiṱa nga murahu u vhuya u swikela arali ḽa vha ḽi tshi khou yo vha hone for 10-20 years riṋe ri khou ri ri nga ngomu ngori mbuyelo ya mushumo une wa vha u tshi khou vha hone kana zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou vha hone nga u shumisana na Phalaphala FM riṋe ro zwi vhona ende ro zwi vhona uri ndi zwine customer dzavho riṋe dza takalela zwone ngori ri vho ramabindu tshithu tshihulwanesa tshine tsha vha ri khou ṱoḓa tshone ndi u takadza dzi customer dzavho riṋe zwine Miss P a thi ḓivhi zwo ri ḓo itea mini nga mugivhela ngori beside thikhithi dzine dzo rengiwa SPA vhane vhaḽa vhathu vhane vha khou ḓo ya ngei ḓikiṱani vha ḓo takuwa vha SPA that we know lune ri khou pfha na riṋe ri tshi khou livhuwa badi Royal ra dovha ra livhuwa na vhathu vha Phalaphala. Maybe ndi tshi nga ri before ndi tshi i katudziwa ndi tshi nga tou dovha habe nda humbudza dzi customer dzavho riṋe dza SPA uri tshiḽa tshifhinga tsho swika ṅwaha u khou ḓo fhela vha zwi ḓivha uri riṋe ri vhathu vhane ra diḽa nga zwitokofela arali vha vha tshi khou ri na option ya uri vha nga ḓa vha ḓi vulela account vhangei dzi shophoni dzavho riṋe vha ḓa vha tshi vhea tshelede yavho nga ṱhukhu nga ṱhukhu u itela uri musi ṅwaha u tshi fhela vha ḓe vha withdrawe tshelede iḽa vha renge grocery vha nga ngomu shophoni u avoid hezwiḽa zwine vha ḓo vha vho valela tshelede nḓuni vha vho nga vha sa ḓi vhidzela magevhenga. Ra dovha vhe ra vha na uri ro introducer zwithu zwiswa fha SPA Thavhani zwine zwi vhidzwa upfhi SPA to you zwine vhone vha downloader app ya SPA to you vha order grocery nga app ya diḽisiwa hune vhone vha vha hone as long as yavho kha 10 km radius. Ra dovha habe ro introducer na SPA mobile sim ine arali vha ḓa fhano shophoni ri a vha ṋea sim card ya SPA ine hu na dzi benefit nnzhi dzine dza vha hone nga ngomu. Miss P ndi khou pfha ri khou livhuwa nga maanḓa ro kona u vha na hetshi tshifhinga ndi tshi ri vhathu vha Phalaphala Toyota Royal kha riṋe kha SPA vha songo ri vhudzisa uri mini riṋe ri nga ngomu ṅwaha muṅwe na muṅwe ndi khou livhuwa. Vho Mbalabali kha ri ḓo lavhelesa mutevhe wa mishumo ine ya khou ḓo itea u bva ṋamusi ndi ḽavhuraru
chitoro cha matchero ndi lavuna khadzo lavhelesa madhikita thangeli kana mishumo thangeli ine yavuri iko yovaone kaya maḓuvha mavhili o salaho khamusi vha nga ḓi tou thoma ninge murahu vha tsha mugivhelo swikela u swikela zwino hune ra vha hone ndi nga to ri tovha mithethe miṱukuṱuku uri ri swike kha nṱha ha watshi kha uri ri swike kha vhuṱambo hone huṋe. Zwa vhukuma ndi zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea, dzudzanyo iṅwe na iṅwe i khou tshimbila nga ngona, a huna tshine tsha khou ri khakhisa u swikela zwino. Zwa vhukuma ndi zwa uri dikita ḽa Phalaphala FM Royal Heritage 2025 ḽi khou itea nga ḓuvha ḽa vhufumiraru Khubvumedzi 2025 tshiṅwe na tshiṅwe tshingonani. Ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u ralo Miss P uri ri nga si thome ṋamusi ra si ambe nga zwono iteaho u bva tshe ra takutshedza mushumo washu kha hoyu ṅwaha wa 2025 wo takutshedza u bva mugivhela u khou yo guma nga Sondaha ya vhege ino khou tevhela nga dzi 6 dza September Royal Gardens picnic site ho itea ḓivhazwakale vho ḓa vhafuni vha tikedzi vha Phalaphala FM Royal Gospel Festival yo vhuya u sa Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vhoṱhe vho ḓaho ro ni vhona, ri khou livhuwa no ḓiphina ro ni pfha ri ḓo zwi dovha ṅwaha u ḓaho vho ḓiphina na miṱa yavho, vhana vho pendiwa zwifhaṱuwo, vhana vho ṋamela miswinki, vhabebi vhavho vho gotsha dzi ṋama, vhabebi vhavho vho ḓiphina nga dzi artist dza gospel dza hayani na vho Dr Rebecca Malope. Ri khou livhuwa nga maanḓa ri ḓo zwi dovha hezwo zwithu kha madekwana ro bva haningei ra ya MGB he ha vha hu na Miss Royal he ra wana nyalunako washu haningei zwa tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Sondaha ra dovha hafhu ra farana zwanḓa na tshiṱitshi ro no vha na taki na ro fhiwa ra ya ha vha Bishop Vho Lalamani kha kereke ino pfi Pentecostal Holiness Church fhaḽa Mphirileni ha siwa sound ntswa ha dovha ha pfumbudziwa worship team uri zwi ṱomisiwa hani, zwi lidzisiwa hani, hu imbisiwa hani, zwi ṱhogomelisiwa hani. Wa vha mushumo wavhuḓi nga maanḓa ro ṱuwa na tshiṱitshi tshashu tshi funeaho tshine tsha vha Phalaphala FM musumbuluwo u swika ḽavhuṋa ḽine ḽa tou vha matshelo ri kha ḓivha nazwo zwikolo ro farana zwanḓa na Musanda wa Musanda Foundation ro takutshedza nga musumbuluwo fhaḽa Zwifari Secondary School zwa tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Mulovha ra takutshedza ra ya fhaḽa Thohoyandou Technical High School ya Zwifari ro ṱuwa na taki technical ro ṱuwa na Tsikomala namusi ro takutshedza fhaḽa Tshivhase ngei Thengwe ra ro ṱuwa na Wavhuḓi zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓesa. Ra dovha hafhu ra ya na Pile kha ḽa ṋamusi ro ṱuwa na Miss P ndi kha tshikolo tsha primary zwo tshimbila nga maanḓesa. Matshelo ri khou ya Tshilala tshikolo tshine tsha vha hafhaḽa ha Mutoti ri khou dzhena na Musanda wa Musanda Foundation. Ri tshi fhedza ri ḓo dovha hafhu ra lavhelesa u pfufha matshudeni ro farana zwanḓa na muhasho wa pfunzo fhano tshiṱirikini tsha Vhebe. A thi hangwi ri ḽavhuvhili ro ya na fhaḽa TVET College Makwarela campus ro dzula fhasi na vho principal na marketing manager na campus manager ha ḓa na dzi campus dzoṱhe u bva Musina, Tshingwedzi, Mavhoyi, Mashamba, Tshisimani vho ḓa vhoṱhe Thengwe vha tou farana nga zwanḓa vha tshi ri vha khou tika honoyu mushumo. Ndi tshi tou bva hafha ndi khou gidimela University ya Venḓa hune ri ḓo vha ri na Mickey Black ri na Mizophil zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi mishumo thangeli ine ya khou vha hone nga ḽavhuṱanu ri khou takutshedza fhaḽa Dzimauli Pile hune ra khou gonya thavha na Eltisane nga luisimane vha ri hike. Ri ḓo thoma hanefhaḽa u bva hanefhaḽa ra ya Pfamoni Musanda ha Rambuḓa hune ra ḓo vha ri tshi khou pembela sialala yashu ya Vhavenḓa. Zwiḽiwa zwine zwa ḓo vha zwo bikiwa zwi ḓo vha zwi zwa sialala, zwiambaro, mitshino ya sialala. Ra dovha hafhu ra vha na gwedzo ḽine ḽa khou donatiwa kana ḽine ḽa khou ṋetshedziwa ro farana zwanḓa na vha Murida Properties na tshiṱitshi tsha Phalaphala FM nga madekwana pre-party yashu na ṅwaha ndi Magusheshe ri zwi vhidza Royal Spinning. Hu ḓo vha hu tshi khou swa thaela afho ri sa hangwi na golf ine ya ḓo vha i tshi khou itea ngei Bulugwane. Miss B
hoyu mushumo auchasikotovha mushumo wadhikita fedzi ngauri vaimbi niyayana vavona humwe na humwe rikotodo risvike une rakwama machiro rikonyago risvike hune raya petofambana naho rive nazvithu zvine raita navadzulapo rizame utakura mweya wamwe mutu kashango lindira kuchira karo linaya kuitira zvithu zvinji hune na mishumo hauna ngamugivera Parapara FM Royal Heritage Festival upi hashtag aunosara Scorpion Kings yonoruka Nkosazana Daughter oruka Kelvin Momo oruka Jazz Wexen Tukutela Dr. Colbert Mukwebo Ubarandu Pfanungo Kartagane Royal Gardens kavarenge tikiti dzavo 250 randa pedzi spa chimwe na chimwe navasati ubuyawo kavarenge kaspa chenecho pano Africa Chipembe na Ticket Pro ritangane yaningei sonda ridovapo rava na all white party hapa la Nandoni River View kamisi ndidove yapo ndiyambori vakuzvibona rodzura kamasofa avudhi apa spa aurengi svivo furniture pano rodzudzwa vagava alumbi events vane vorifarira VIP yasho vafonera vo chipango ndonodi vapfa vachikwamba runje radioni vavavudzori VIP kutochimbirisana Royal Heritage Festival itova mwawote kavasaturenga utikiti ningarimeni musiri chikuvana vasaturenga utikiti kavarenge ngoredzi tikiti dzitopera dzikoyopera idzi tikiti onifurupetsora rasatunipa achadonipa nendinadzo mara dzini ndava nadzo dzorengiwa ndikoyodzipa vatu una vatu vane vorenga dzitikiti uri dziactivations dzive hone una vatu vanokufona vachiri vakutoda tikiti uri vadziwinise idzo netikiti dzera dziprintedzo dzine rava nadzo yautohumbera auna arina ombala vali ndikulivonga manda chipinga chavo vada vana matekwana vudhi ulivuwa rine na mshumo wa vudhi Miss P na chitichi cha Parapara FM rinani misi yote mulaedza une nda nga wisa kha vhathetshelesi ndi zwa uri zwa vhukuma kha ri renge tikiti hu na tshifhinga ngauri vha nga ri vha tshi ri papara vha tshi yo renga tikiti vha wana hu si tshena dzo fhela kha vha ye vha renge tikiti dzavho and u tou renga tikiti fhedzi zwi vha zwo vha fha khonadzeo ya uri vhone vha nga vha muṅwe ane vha nga vha vha khou vhidzeleliwa uri ndi vhone vho winaho goloi nṋe ri khou tou humbela uri dikita ḽinoni uri ḽi dovhe ḽi vhuye futhi ḽi ḓivha hone na ṅwaha u tevhelaho ndi ngauri vhone vho renga tikiti musi vha tshi ya kha dikita vha ḓifare nahone nṋe ndi a tenda ndi na fulufhelo uri vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi vhathu vha lufuno ndi vhathu vho ṱhogomelana zwino a hu nga ḓo vha na dzikhakhathi kha dikita ḽa na ṅwaha Pauline ndikulivha nga maanḓesa tshifhinga tshavho ndo livhuwa nga maanḓa Miss P hu tou vha uri namusi a thi ngo nyaga u shumisa heḽi dzina ngauri Miss P na nṋe ndi phi Miss P so namusi ndi tou phi Miampho o Vho Pauline uri ri songo vha na vho Miss P vhavhili mara vhone ndo livhuwa nga maanḓa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndo livhuwa nga maanḓa Phalaphala FM Royal Festival ro livhuwesa vho ri ita vhathu vho ri bvisa hangennḓa vhathu vha ri ḓivha vha ri ḓivhadza kha vhathu na heḽi shango na vho riṋe na manakanaka and vho captain ro livhuwesa heyi entity yo brandiwa hafha nga murahu wanga ndi vhone vho ita uri zwi vhe zwo naka nga u rali ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga vhathetshelesi vha Phalaphala FM na vharengi vha mathikiti a Royal Festival ri khou livhuwesa ndi wa mbere vho captain na vho Pauline ndikulivha nga maanḓa tshifhinga tshavho ḓo matekwana vhuḓi kezo mtishirizo wa Phalaphala FM matambeka mshimeshe na musi ya rodhigete ichimbila ngo turadi shitamoni bwa mtu ngalamu oko chipida chaino mbeka ya mshimo nena bona ritangana nga mugivela Royal Heritage Festival la mfumeraru no mwezi wa kupumezi mwagidi mbili 2025 rido bari chuko dipi no penga nga manda and there's nene nda dzulolo ba mbuzo ndi zori neba songori kusori muthu wa baba na ngiri skangi na ringa babudzi araboni bakodo lichoringa ya tikiti paka Miss P na mbele dzichita kwa ngata wa madiko na bote musina nishita kwa hapa kwa makungone wa raya taya akonto bela mbeka mshimari ya zezene bako ikisiwa nga Blue Monkey